주식과 인터넷, 기본 문법, үйл үг тэмдэг үйл үгийн үндсэнд залгаж альва баримт бидээг товч тэмдэглэх эсвэл зарлалын чанартай мэдээг төгсгөх үед хэрэглэнэ. Ихэвчлэн албан бичиг тэмдэглэл зэрэгт орж өгүүлбэрийг төгсгөдөг. Монгол хэлний тохирох нөхцөл үгүй. Их шиг болон эр гээгүүлэгчийн төгсгөл үйл үг тэмдэг үйл үгийн ард им, харин эр гээгүүлэгчээс бусад гээгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийн ард хэлбэр залгана. 파일을 이메일로 보냈음. 한국학과 홈페이지에 수업 정보를 게시했음. 원료 일가지 출장 중임. 지원시에게서 오전 10시쯤 전화가 왔음. 울란바토르에는 밤늦게 도착했음. 오후부터 구름이 끼고 곳에 나라비가 오겠음. 의라고 하다. Үйл үгийн үндсэн залган бусдын захиран шаардсан хүсэлтийг уламжлах, утга илтгэх, дам ишлэл өгүүлбэрийн төгсгөх нөхцөл юм. Монгол хэлний ээрээ гэсэн хэмээх ишлэл өгүүлбэрийн утгатай дүүнэ. Их шиг болон эр гээгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийн ард раго хата. Харин эр гээгүүлэгчээс бусад гээгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийн ард раго хадаг орно. Чуда өгөх. Үйл үгийн хувьд хэн нэгэн хүнд ямар нэгэн зүйл хийж өгөх талаар дам ярихдаа чураго хата. Дэж өгөөрэй гэж хэлбэр. Харин хэн нэгэн хүн өөр ямар нэгэн зүйлийг хийж өгөхийг гуйж хүсэх үед таллагу хадаг жэ өгөөрэй гэсэн хэлбэрийг ашиглана. Үүнээс гадна чи масэю битгий тэгэрэ гэдэг хориглох утгыг дам байдлаар хэлэхдээ чи маллагу хада битгий тэгэрэ гэсэн хэлбэрээр хувилагдана. 자료는 바탕 화면에 저장해 두라고 하세요. 자료는 인터넷에서 찾으라고 하셨어요. 한지원 씨가 도와달라고 했어요. 한지원 씨가 정우 씨를 도와주라고 했어요. 정우 씨에게 모임이 늦지 말라고 전해주세요. 지금 갈까요? 아니요. 오후에 오라고 하셨어요. 언제까지 숙제를 낼까요? 주말까지 제출하라고 했어요. Чагоохата. Үйл үгийн үндсэн залган бусдын гуйлт хүсэлтийг дам байдлаар дамжуулах утга хэлтгэнэ. Монгол хэлний я гэсэн хэмээх утгатай дүнэ. Тгий гэсэн. 지원 씨가 메신저로 연락하자고 했어요. 정우 씨가 시험 자료를 카페에 올리자고 했어요. 선생님께서 사무실에서 만나자고 했어요. 저 혼자 가도 됩니까? 아니요. 선생님께서 모두 같이 가자고 하셨어요. 발표 자료를 어떻게 만들까요? 정우 씨가 PPT로 작성하자고 했어요. 선생님께서 잠침대 사무실에서 만나자고 하셨어요? 네, 알았어요. 그렇게 할게요. 이 파일을 지워도 돼요? 아니요. 선생님께서 지우지 말라고 하셨어요. 네, 알았어요. 우리 여행 계획을 짜요. 어디로 가기로 했어요? 모두들 제주도로 가자고 했어요. 그럼 할 일을 한 가지씩 정하지요. 준현 씨에게 뭘 부탁할까요? 숙소를 예약하라고 해요. 정우 씨에게 뭘 시킬까요? 정우 씨에게는 버스표를 예매하라고 하지요. 그럼 우리가 일정을 짜요. 좋아요. 이제 다 된 것 같아요. 지원 씨,
발표 자료를 어떻게 만들기로 했어요? PPT로 만들자고 했어요. 알았어요. 자료를 모아 주시면 제가 PPT로 만들어 볼게요. 사진 자료는 누구에게 모으라고 할까요? 주현 씨에게 모이라고 하지요? 자료 요약은 누가 하지요? 제가 할게요. 제가 김요일까지 해서 이메일로 보내줄게요. 그러세요. 주말에 마무리해서 선생님께 보낼게요.